Nilip APHLC asonga tumpen executive amai ke padopon. Nilip MSC constituency ke parlopon. Chukihala Higher Secondary School open stage along Nilip APHLC Women Wing satum executive amai ke padopon. Karbi Anglong arlo a political party opposition kangtang nai ke APHLC henlo pule jongdet sita henune. Arniwang mai ke pado chimid me. Sonthot si pini nifai kre troxiarni Chukihala Higher Secondary School open stage along APHLC Women Wing satum executive amai ke padopon. Alang litum pen koson pensi song kepang tang nangjima kebangji aningkan koson pensi MP election kachepahai pon thekjima puhai hui pen chingki chethan pon. Bangso amai long aluhiaman pen APHLC candidate Sir Rajesh Tiso chetongdun. Lapen nilip APHLC Women Wing sub president Sangpi Rojina Rong PP Sangpi Serdihun Katharpi lapen ongdung aradatum chetongdun si mesen pen mai pijurlong. Chuki hola pen Philip Tiso TK News. Laan se lang tumarlo ke planning do. Kinam tang itu thekong lo bati BJP nang ke hai pen. Poisa ta lang lang thak lo. BJP nang ke hai pen. Pinangan India Constitution long article lo ba ke latum free lo. Lan chota kalilang RSS atum aning kahang kupi ba. Hal ana ba ke latum aning hang chipa pleng long lo. Aso sa alang tum arji include pe ke ma. Klaim pacun di itu BJP government bang utik ko. Alang tum kemana kamana bang non ke chunelo. Non ke bang jilang BJP tum yo kunang ke hai lo pate kopilo la tum klaim ji bang ke India Constitution bang ke la tum ke war fixi hala RSS pen ke semara Constitution si NG. Lalu pate tum Karbi Anglong alu ke Sikshidul area Sikshidul kitab ta avelo Sikshidul Constitution ta avelo itum lang mo velo. Lang si game klaim. La penalang do makimang do dak ke India long bangke Hindustan ai ana kat to kabeta Hindu ciplang ke dangpo Hindu po aron bang si rim ke dangpo aron bang putawelo Christian putawelo ladak Muslim putawelo alang tu Hindu aron si enon dangpo la bangso ka simar je phanalang tum no ke hailo te claim wek po jo la puso la si itu MP election bang ke non ki bang jilang bang itu highway nai itum dak nilip cholo bini loi thota west Karbing lo kopili constituency lo asuria munit non live dobob nang tu mobile langka asuria munit si BJP Congress atu ASDC atu bini itum APHLC lo nang ke join do atumi bangera dak Baliputhar hidi sangpi long lo hidi solo atumi dak na bang don thong kepra strok BJP la penhala independent long ke claim tu ahem tu na tu APHLC long lo nilip Women Wings Constituency Committee budi reshuffle la program ti dak pini deng lo keramtang la bangso committee long pinangan tu arku gitu teng pen kam ciklem ke dalo masih budhot bon hako jaga tum hat ingwai disi claim ko chipuduk thupik pika tum han ingwai disi pini labang so a committee lo hako amen thap pon tulo la sona thap sa kola member tami dak thoki ongdu member tami thap pon lo ade nona bang sor pukang me pon ga puling tin phan tala pular pon la pon ma puling tin phan ar pula pola lo pugali kunane a puling tum ke chipuduk pik pika tundo lasi halat tum phan sia kola dak constituency committee lo van tulo tapi nola constituency women wing sub president do lang itabe mo ko thana simpi non nili hin ben kan ye tu nei alam la hello je Karbi Anglong autonomous council kedam tang election par hello la penon ke bang jilang bang ke MP election la sila bang so MP election ke ajat penon ta APHLC pen ke pahai phasili tum bori pono la penon Karbi Anglong arat chilo je BJP kachari council kachari atuk lage henopik si non bang ke ciptang delo Karbi Anglong arat inglong so lapen Karbi tum hat kapavir asai silang tum claim rong tima pulute non het jong lang assembly long ciparai lo je Karbi Anglong autonomous council pen advertisement ipinanji third grade lapen fourth grade pinangan ang hoya na bang ke council pen non bang ke advertisement pipilo non bang sok Delhi ji pudarak state Dispur pensi non bang ke labang so advertisement bang ke ipon po lasila bang ke Karbi lapen itu minglong sufan ke henuk khayang lo lake itum kon ma kelong nangi bang ke long de khangjang po athema itum Karbi Anglong ke charli kon ma
ki ong ke hang tanang district ke do tum si bang ke charli ki ong la nasi la bang ke Karbing long otonomous council ke cari CM tuliram long hang sik sidul kapa phiuk akam si alang li ke claim pa mekalo nasi la bang ke ni tum APHLC bang ke don de nasi ki bang ilang kami lang si ni tum alang li tum ki claim ki chok che bu thak ni tum ke song pon bompo la pen MP bang song thak lo alang ningkan pho Karbing long rada ki manga bang ke hemprek lo office tambe alang haradak parliament lo house alu lam this ta pinion tang hu chim putila alang le gan itu jili like alang high death pen alang Karbing long rat phange reduce nang ron cry lang chota gela hako hala dipu train station do hala dak rajdhani train dak sangnai pulam the isi ni du lo lan len ta Karbing long rat kelang phan MP ki pemat ke la phan ji hemprek nang ji autonomous state nang Assam pen chikak nang la pen Karbing long autonomous council alang sik sidul kapang tang alang long responsible do alang long arpu do kasi ki bang long irta ka pachita ka tumta nili tumapan lapon nang ching hondon pen nili tumapan laso na hut pona pat chitondo na pot churo parlo kasi pini nili tum lada nilip APHLC women wing program nili tum padoke nili tum kidam tang ki claim la anso se claim sina anso se chipang tang sina nili tum ka chithana chipire je phang sini tum dak pini chitong lo pini ong dong armoni tum chitong lo kasi kidam tang MEC election hota nili tum bahani ki thong beta udo pe nili tum ka chipe duk pe ku an lo ne nili tum ki claim pe nili tum ang thek thek long lo nili tum MEC ta nili tum high deb lo nili tum chi thek long ke bon suta me lake ba BJP tum pen illegal election pen ajok hala ka hisap pen ka pechok che pen ajok sini tum pan ber nang biko ma ke ber bor I pu nili tum chi thek long lo la sini tum ningo edim ke lalo nili tum rem de report bang si illegal nang ke claim lake pu nili tum ka chini pen nili tum ning chi pithi ning chi pakang si piniar nili tum ong dung asong japi nang chonlo la se answer se non nili tum non ke bang ji MP election ke nili tum ka chi pahai ponji athei pilo nili tum jai kathar apha nili tum halada kachi songalo hemprek alam ka pening je dun je phansi nili tum chi siglo lapet alang li jong si halada parliament house along la ning dun dei pulotang te ile tum Karbing long ke pathivit jelang pathihup jelang lapet ile tum ke long nang ja sanamu anta ile tum long le daji ile tum ka chelong nang ja right ke do pot chelong nang je posin ile tum jai kathar phan nona du MP ke nili tum pahai vek ji lapet nili tum hai vek nang ji lapen Karbing long ke lapen tribal area potsi nili tum tribal aso an ke la bangsang long along nili tum ningkang sampen chedo long nang po nili tum ke long nang ji aphan an nili tum chelong nang po goreng abar sai pen cheng lo nili tum kadok ka ve ke long nang ji an nili tum long aso tum long en nang ji pu ka pachi song dun ji aphan nili tum jai kathar phan si non MP election hoke chi toy dun po lapen pe hai vek po se nili tum nimarli tum pen nili tum pini ar puche bak kono ong dung ar puche bak pen non ke bang je bang ke nili tum atok anota nili tum dam si awareness program bidam po athei pilo pulatang te ladak kerem ber lapen monir tum nang bar be the ko pilo ma BJP tum alang li tum phan ke ther ke hap tangka pen ke nam pen ajok lapen aron ka chini ne pen ajok si ladak kerem lo dolang non nili tum atok no dam po nili tum la bangso 6 dolam thandam ji pere dam ji thandam pen pere dam lo putang te alang tum la bangso lam ka chini pen alang litum APHLC long sebang FG pusini litum ning che pon lo lan hello rong sangti bedbari teron orongolong ningkan pusitami bangso dolong patang pithek thedan kedam tang MSG ki kibom ahot pen non EMR pudeng pondat aphi pusitami dethor arolong rong sangti bedbari teron aphan isi pupu parai harai ka chelat ponjia phan pura isi RCC bridge made dorong akrap paledam lo bangso rong phan Lason se lakhain koy truck Duarbagori constituency Dethor police station adunghet ki dorong sangti betteron arongolong sarkar pen akrap palidamlo bon sita ningkan mate ningkan phaprang pen BJP arachari Karbing long lapu Duarbagori constituency arlo along MEC Richard Togbi MEC ki khibom ahot penon EMR pudeng pondat aphi pusitame bangso rongolong dolong non puta patang pipedet anujak parjabroy ason kacheman Dangde Karbing long atok anu jingthur piglo pusi along rachari chingrum amailong chethan pon ko an ahok lake Karbi anglong atok anu ke doa Karbi atumsi chichini lapen ko an jingthur mapuk pusi habar arat tumpen jongpon ang parda bangso roy along rong sangti bedbari teron arong aphan pura kapanong PEC pupu parai harai ka chelat ponjia phan akerap nang pilo puda chethan pon bon sitame patang pi pedat ajok nilitum bedbari teron arong arada tumke ningduk asang sido puta chethan pon
lape ningkan pho MSc Richard Tau B MSc mantik ahot penon an ke ningkan trok bakta soselo pusi rong sangti bedbari teron arong tumpen ning Jepon lasi pini arni an sitami lapu anu jok nang parjap piroi ansi dokhangjang poputa chethan pon lapen prabjin pen bangso dolong nang selam pipon nang ji pusi bangso hawar arat tumpen chethan pon ang parda ningkan pho ke do la an het wet loma kaching thor puta hawar arat tumpen jong pon dihori pen amosing ti TK News Pini chiti ni phaikre troxy bhomtiani Phuloni constituency ke parlopon Phuloni subdivision assistant executive engineer asaihem akaprek adim ke ponje phan angring thepik ajok pini bherang ke abitung atumpen ke humri damahut ke thekpon longke pini biswakarma puja kardom pon alang litum akaprek atar pangthek kaselamalong ke toke assistant executive engineer PWD Bokazan territorial building subdivision asaihem pusi togronglo lasila soalama puthak asai klembang borbabu bipul borgohai ahin pen lam nang kijai dunke angsong pen ke asai hemadim kelarjia loke nang pale erlo bon sitame KAC kipuke ladak amatsi padotu thippo lapen asai hemalong achokamar atum pusitame dak amatsi dothipsi ake meji pusi birtalong pon Phuloni ben sibabe TK News ৰাইজক জনাই দিলে আপুনি লাভৱান এটা আমাৰ মানে অফিসটো আগতে ফুলনি বিল্ডিং সাব ডিভিজন আছিলে এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা মানে এটা কাগজ আহি গৈছে অলৰেডি মানে আমাৰ বোকাজান ফুলনি জাগাত বোকাজান টেৰিটৰিয়েল বিল্ডিং সাব ডিভিজন নেমটো চেঞ্জ হৈছে এটো কাৰণে আমি আমাৰ এতিয়া অফিচিয়েল লেটাৰবিলাকো আমাৰ বেলেগৰ পৰা অহা ডিভিজনৰ পৰা আমাৰ যিবিলাক কাগজপত্ৰ আমাৰ অফিচত আহে সববিলাক আমাৰ মানে বোকাজান টেৰিটৰিয়েল বিল্ডিং সাব ডিভিজন বুলি আহে এটো কাৰণে আমি এতিয়া বিচৰম বুজা আমি পাতিছো অফিচত প্ৰত্যেক বছৰ পাতি এবাৰ পাতিছে কাৰণে আমি বেনাৰ এখন লগাইছো তাত আমি বোকাজান টেৰিটৰিয়েল বিল্ডিং সাব ডিভিজন দিছো ফুলনি জাগাতে ফুলনি জাগাত কিন্তু প্ৰেজেন্ট অফিচত ফুলনি বুলি লিখিছো কিন্তু আমি জনাত যেটো আমি গম পাই আছো কাউন্সিলৰ মানে মাজতে মিটিং হৈছিলে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এজেছাৰ সব গৈছে ডিপাৰ্টমেন্টৰ হেডবিলাক আছে তাতো মিটিং হওঁতে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ অফিসটো নেমটো চেঞ্জ হৈ যাব হ'ব কিন্তু অফিসটো ফুলনিতে থাকিব গতিকে আমিও ভাবো যে আমাৰ ফুলনি থকাটো আমিও বিচাৰো কাৰণ ইয়াত ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে এটো লাগে আৰু ওচৰত তেনেকুৱা অফিসবিলাক নাই আগত তেনেকৈ এটা চেন্ট্ৰেল বেংক আছিল এটো বকলিয়া লৈ গ'ল তাৰপিছত ফুলনিত এটা ইৰিগেশ্যন অফিচ আছে সেইটো এতিয়া দেনগাঁও লৈ গ'ল গতিকে এনেকৈ যদি লৈ যায় তেতিয়া ফুলনিত ডেভেলপটো নহ'ব না গতিকে ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে ফুলনিত আমাৰ পিডলি এটাই অফিচ এইখিনি বিল্ডিঙৰ গতিকে বিল্ডিঙত আমিও ভাবো যে ফুলনিত থাকিলে ওচৰৰ মানুহখিনি সব ফালৰ পৰা সুবিধা হ'ব কাৰণ বোকাজান হ'লে ইয়াৰ পৰা মানুহবিলাকৰ দূৰো হৈ যাব ইয়াৰ মানুহবিলাক ওচৰত বিল্ডিঙতো এটাই আমাৰ এইখিনি পৰিব একদম আপটো পাৰ অফ পালে গোটেইখিনি ফুলনিয়ে কভাৰ কৰে গতিকে এইটো দূৰ হ'ব গতিকে আমি ভাবো আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো কাউন্সিলৰ যেতিয়া অলপ ইনিচিয়েটিভ লৈ আমাৰ ইন ফিউচাৰ মানে অফিসটো ইয়াত ৰাখিলে মানে আমিও ৰাইজৰ কাৰণে কৈছো আমিতো এতিয়া এমপ্লয় আমি য'তে দি আমি তাতে যাব লাগিব কিন্তু ৰাইজৰ সুবিধাটো চাই কৈছো আৰু যে ইয়াত থাকিলে মানে অলপ সব ফালৰ পৰা সুবিধা হয় আৰু আমাৰ সুবিধাটো কথা কোৱা নাই আমি ৰাইজৰ মানে সুবিধাটো হ'ব সব ফালৰ পৰা সেইটো কাৰণে আমি থাকাটো বিচাৰো আৰু সেইটো কাৰণে আমি মানে নিজৰ ইচ্ছামতে আমি ফুলনি এইটো জাগাৰ বকলিয়া কি বোকাজান বিল্ডিং সাব ডিভিজন লিখা নাই সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা চাৰ্কুলাৰ আহিছে সেইটো কাৰণে আমি নেমটো টেবল তেনেকৈ লিখিছো থেংক ইউ